Ok, danas je BMW simbol sportskog, luksuznog automobila. Mislim, dobro, malo je i simbol za nekorišćenje migavca, nepoštovanje minimalnog rastojanja, nepropisno parkiranje. Znate da se nepropisno parkira? Znamo. I? Šta i? A lakat na otvorenom prozoru, kao i simbol lažnih M oznaka. Ljudi, lažni M bedževi. Znate onog Kineza Jack Ma, koji je vlasnik sajta AliExpress? Pa njegovo bogatstvo je procenjeno na 30 milijardi dolara, a priča se da je od toga 29 milijardi zaradio samo na prodaji lažnih M bedževa. Međutim, BMW nije oduvek bio najčešće parkirano vozilo ispred kladionice i nije se oduvek tako dobro uklapao uz komplet trendžu, TN maksice i crni Nike kačket. U jednom periodu BMW je proizvodio nešto što liči na plod neprimerene polne radnje između motocikla i frižidera. Nemojte to da zamišljate. Ovo je pričao BMW i Zeta. Nakon Drugog svjetskog rata, gotovo cela Evropa je bila u ruševinama, posebno Nemačka. Naravno, kao i danas, većini ljudi automobil je bio potreban, ali nepriuštiv. Opet kažem, kao i danas. A s druge strane, motocikl jednostavno nije bio tako praktično rešenje. Sad, gde postoji tržište, postoje i rupe u ponudi, a ranih 1950. godina u Italiji gospodin po imenu Renzo Rivolta je nanišanio upravo jednu takvu rupu na tržištu koja se nalazila između motocikla i najjeftinijeg automobila u ponudi, to jest Fiata Topolino. Gospodin Rivolta je do tada proizvodio motocikle i frižidere. I jasno vam je kuda vodi ova priča. Pošto je otkupio proizvođača frižidera Isotermo, rešio je da u toj fabrici proizvodi motocikle. Prvo su imali neki motor od 125 kubika, pa su ga povećali na 200, a dva inženjera koji su tu radili su osmislili kako da taj motor od 200 kubika upakuju u karoseriju koja je nastala od kalupa metala sličnim onima koji su koristili za frižidere. I negde najveća sličnost ovog automobila sa frižiderom ogledala se upravo u toj estetici, naročito spreda. Posebno zbog ovih velikih vrata, potom na šarkama koje je, kao i kod bilo kog kućnog frižidera, bilo moguće konvertovati ih sa leve na desnu stranu, čak i brava koja je zaključavala vrata preuzeta je sa frižidera. Prvi prototipovi predstavljeni su u Torinu 1953. godine pod imenom Iso i Zeta. Inače, te 50. godine obeležila je generalna tendencija ka futurizmu i nekom nekonvencionalnom razmišljanju o dizajnu. Recimo, dobar primjer je Citroen Aikula, o kojoj smo ranije pričali, a koja se pojavila 2 godine kasnije, a slično tako i Zeta je izazvala pravi šok kada se pojavila, jer je bila toliko drugačija od svega ostalog, kako vizualno, tako i samim konceptom. Kad smo kod Aikule, rekao sam već 100 puta, a ponovit ću i ovaj put, ljudi, nemojte koristiti Car Vertical za proveru nekih previše matorih automobila, kao što je Aikula, ali s druge strane, ovaj Citroen Jumpy je savršen primer na šta možete da naletite. Kod tih automobila, koji su ranije bili u vlasništvu firmi, su jako velike šanse da će izveštaji biti prepuni korisnih informacija, jer firme najčešće automobile održavaju u ovlašćenim servisima i automobili su im kasko osigurani. Tako da obavezno koristite promo kod TurboPrice za 30% popusta i podršku ovom kanalu. Da se vratimo na Izetu. Nije da raniji pokušaj izrade mikroautomobila nisu postojali, ali Izeta je za razliku od drugih malih automobila tog vremena bila kvalitetno konstruisana, sa pametnim i praktičnim rešenjima i negde jedini dostojan konkurent u tom trenutku je bio, recimo, Messerschmitt. Izeta je dugačka 2,29 metara, što znači da, recimo, Boban Marjanović kada raširi ruke može da pipne i prednji i zadnji kraj istovremeno. Sa 200 kubika i 9,5 konjskih snaga, ovaj pokretni frižider je mogao da dobaci do nekih 75 km na čas, možda i malo više, ali to je najviše zavisilo od toga da li unutra sedi neko sa konstitucijom Bernie Ecclestona ili Milorada Dodika, na primjer. Mada, Izeta nije bila ni zamišljena da u italijanskim filmovima B produkcije iz nje izlaze glamurozne inspektorke sa beretama. Bila je zamišljena da neki Giovanni iz Firence po uskim uličicama može da ode do prodavnice za što manje novca i sa što manje goriva, a da pored njega može da sedne i njegova bela ragazza
i eventualno još jedan Piccolo Bambino. Prvobitni prototipovi su imali samo jedan točak pozadi, ali su brzo skontali da je auto tako nestabilan, pa su stavljena dva točka na osovinu jako male širine, što im je omogućilo da ne moraju stavljati bilo kakav diferencijal. U slučaju frontalnog sudara, prednja vrata, koja su ujedno i jedina vrata na automobilu, vrlo verovatno bi ostala zaglavljena. Zbog toga su sve Izete imale platneni krov, namenjen da se, osim ventilacije, kroz njega može izaći napolje. Grejanje je recimo bilo dodatna oprema, a da biste pristupili motoru koji se nalazio pozadi, imali ste jedan mali poklopac koji se skine i odatle sve možete da odradite. Motor je pokretao zadnje točkove, a iznad motora je bila ploča sa prostorom za prtljag. I sad dolazimo do najinteresantnijeg dela, a to je volan. Dakle, volan je homokinetičkim zglobom na dnu letve bio povezan sa prednjim točkovima, a u gornjem delu je zajedno sa instrument tablom bio ušrafljen u prednje vrata i pomerao se zajedno sa vratima kada se ona otvaraju ili zatvaraju zahvaljujući zglobu u donjem delu letve. Međutim, Izeta u Italiji baš nije imala sreće, jer 55. godine se pojavljuje čuveni Fiat 500 kao zamena za Topolina, a njemu niko nije mogao da odoli. U Italiji su prodali nešto jedva preko 1000 komada i premestili su proizvodnju u Španiju, gde se Izeta proizvodila sve do 58. godine pod imenom Autocaro Izeta. I to sa nešto više uspeha, jer Španija je tih godina bila izolovana usled fašističkog režima i nisu imali mnogo izbora kao Italijani koji su nešto ranije promenili stranu. I kao da Izeta nije bila dovoljno bizaran automobil, u Španiji su došli na ideju da je pretvore u kamion. Nazvali su ga Izeta Caro, imao je nosivost do 500 kg i makoliko ovo zvučalo kao suluda ideja, zapravo je bila uspešna i napravljeno je oko 4000 ovih vozila. Međutim, Renzo Rivolta nije baš imao želju da pravi ove pokretne frižidere. Njegov san je bio da pravi sportske automobile, a Izeta je trebala da bude samo odskočna daska i nešto što će mu obezbediti financije za dalji razvoj. Tako da Rivolta dolazi na ideju da poveća svoje prihode od Izete prodajom licence drugim fabrikama. Već 54. godine uspeli su da naprave dva dila i to sa jednom francuskom kompanijom koja takođe nije uspela ništa posebno da uradi zbog konkurencije, u ovom slučaju zbog spačeka koji nije bio mnogo skuplji, a imao je 4 sedišta, dok je drugi proizvođač koji je otkupio licencu bio upravo BMW. Sad, samo ću na kratko da prekinem video jer imam jedno važno obaveštenje za vas. Dakle, neki od vas znaju, neki ne znaju, ono kada vas na kraju svake epizode pozovem da me častite kafom, to zapravo ne znači da ja taj novac stvarno trošim na kafu ili nešto slično, već sam donao odluku da to prebacujem u humanitarne svrhe. Od poslednje uplate, koja je bila 18. jula do danas, na mom računu od vaših donacija trenutno stoji 163 evra i 70 centi, što ćemo prebaciti na račun humanitarne organizacije Nurdor, koja pomaže roditeljima dece obolele od raka. Ja ću i dalje nastaviti da vas pozivam da me častite kafom i na taj način ćemo se malo igrati sa algoritmom YouTube-a, a ujedno ćemo zajedničkim snagama pomagati onima kojima je pomoć zaista neophodna. Hvala vam. Ok, hajde ponovo se vratimo na Izetu. Sada se sigurno pitate otkud BMW-u ideja da otkupi licencu za jedan ovako neobičan automobil koji je sve suprotno od luksuznih automobila po kojima je BMW oduvek bio poznat. Pa, najkraći odgovor bi bio preživljavanje. BMW je tih godina bio u katastrofalnoj poziciji po pitanju prodaje i trebalo im je nešto gde neće trošiti vreme i novac na razvoj i dovoljno jeftino da može svako da ga priušti. Tih 50. godina BMW je ostao bez pola fabričkih kapaciteta jer je pogon u Eisenachu ostao u istočnoj Nemačkoj, gde se kasnije proizvodio Warburg, o čemu smo pričali u zasebnom videu. BMW-ovi novi luksuzni modeli 502, 503 i 507 bili su skupi za proizvodnju, a zemlja je bila razorena nakon rata i jednostavno nije bilo potražnje za automobilima koji su koštali koliko i stan u centru Minhena. BMW je proizvodnju, ali i marketing ovog automobila shvatio mnogo ozbiljnije i od Italijana, i od Španaca, i od Francuza i krenuo je u dalji razvoj modela čim su kupili licencu. Odmah su ubacili svoj motor sa motocikla 25x3 koji je imao 12 konja i 250 kubika, tako da su maksimalnu brzinu povećali na 85 km na čas. U tom samom početku auto je s polja izgledao gotovo isto kao italijanska verzija, međutim kada govorimo o BMW Izeti, mi zapravo govorimo o 3 različita modela ovog automobila. Izeta 250 i Izeta 300 su bili osnovni modeli na ovoj platformi, ali BMW se dao u dalji razvoj svog sopstvenog, unikatnog modela Izete koja je imala oznaku 600
i koja je osim produžene karoserije dobila i znatno veći motor od 600 kubika, još jedna bočna vrata i zadnju klupu za još 2 putnika. Sad, pored toga imali smo još i 2 tipa karoserije od kojih je jedan bio kabriolet, dakle tu je mogao da se spusti kompletan krov, a ne samo ovaj deo iznad glave, a onda su na platformi tog kabrioleta napravili pick-up varijantu sa jednom policom koja je imala i svoj šatorčić i ja zaista ne znam šta je ovde moglo da stane. Možda 2-3 gajbice nečega i to je to. I sad, iako biste pomislili da je kupovina licenca za Izetu bio glup potez, jer BMW je u tom trenutku već znao da to u Italiji niko neće da kupi, situacija u Nemačkoj je bila drugačija. Nemci su Izetu mogli da voze sa dozvolom za motocikl, ali što je još važnija stvar, registracija je bila jeftinija zbog motora koji je bio manji od 250 kubika. 56. godine ta granica je pomerana na 300 kubika, tako da je BMW to odmah iskoristio i ubacio i jači motor u ponudu. Sledeća velika izmena koju su Nemci napravili su bili novi prozori, umesto onih mehurastih, i sada su postali veći, išli su duž cele karoserije i umesto na klik otvarali su se klizno, nalik prozorima recimo na Renault 4. Ja sam nekako oduvek živeo u uverenju da je ovaj automobil imao neku prosečnu ili čak lošu prodaju, jer kod nas Izeta je bila baš jako retka. Međutim, Izeta se prodavala jako dobro i BMW ih je napravio oko 160.000 u standardnoj i 4.000 u produženoj varijanti, što je za mene šokantan podatak, najiskrenije. Sad, ja pretpostavljam da je tu glavna fora bio BMW-ov marketing, jer su u reklamama Izetine nedostatke predstavljali kao vrline, pa su recimo skromne gabarite prikazivali kao nešto romantično i nazivali ga autom za maženje. A bilo je tu i crtanih filmova gde je Izeta nekakav superheroj koji uskače u pomoć tamo gde obični automobili zakazuju zbog svojih gabarita. Ono što je interesantno je da su Nemci kupovinom licence automatski dobili pravo da tu licencu dalje preprodaju drugim proizvođačima, pa je tako firma Dunsford Tools iz Velike Britanije 57. godine otkupila prava za proizvodnju. Doduše, Britanci su je malo izmenili, okrenuli su vrata na drugu stranu, prebacili vola na desno, ali i vratili konfiguraciju na 3 točka, kako su Italijani originalno i pravili Izetu, jer na taj način su mogli da je voze sa dozvolom za motocikl, kao i da dobiju nižu cenu registracije. Pored izvoza penzionisanih nacista u Argentinu, Nemci su zapravo tamo izvozili i nešto mnogo bolje, a to je upravo ovaj mali automobil. 59. godine firma Metalomecanica de Carlo iz Buenos Airesa otkupila je prava za proizvodnju i prodaju, ali i kompletne kitove za sklapanje i tamo je ukupno napravljeno nekih 1700 primeraka Izete. Ipak, to što su Nemci prodavali licence naokolo nije sprečilo Italijane da i sami nastave da rade to isto, pa je Izeta po italijanskoj licenci sa onim mehurastim prozorima u nekih 3000 primjeraka sklopljena i u Brazilu pod brendom Romi Izeta. Pored toga što je Izeta napravila komercijalni uspeh u Nemačkoj, pokrenula je i druge proizvođače da ovaj segment automobila shvate malo ozbiljnije, pa su se tako kao ozbiljni konkurenti pojavili i Fulda mobil, kao i Heinkel kabine, koji je maltene bio kopija Izete, a tu je bio i Zundap Janus, koji je izgledao kao da ste uzeli dve Izete, isekli na pola i zavarili prednje krajeve jedan za drugi. Sad, zašto kod nas, u Jugoslaviji, Izeta nije bila preterano česta pojava na putevima? Pa, možda je jedan od razloga to što je nepravedno stigmatizovana kao invalidski auto, iako nikada nije bila tako zamišljena. Međutim, zbog specifičnog dizajna bila je pogodna za konverziju na ručne komande i unošenje invalidskih kolica, pa je ovaj auto redakcija vojno-političke novine Borba kupovala i nudila ratnim invalidima narodno-oslobodilačke borbe po povoljnijim uslovima. Pored toga, kao što u Italiji nije uspela zbog Fiata 500, tako ni kod nas nije zbog Fiće, koji je bio neuporedivo jeftiniji automobil. Kad smo već kod cena danas, 2025. godine, Izete se kreću od nekih 10.000 eura za primjerke u lošijem stanju, dok oni savršeno očuvani primjerci sa malom kilometražom idu i preko 50.000 evra. 62. godine BMW prekida proizvodnju Izete nakon 8 godina i sa preko 160.000 napravljenih primjeraka. Ovaj mali, smešni italijanski BMW, koji nema nikakve veze sa onim što je BMW pravio pre toga, a posebno ne sa onim što će praviti nakon toga, je zapravo spasio BMW od propasti. Ali je omogućio mnogim gradskim facama da rolaju svoj čipovani 320D sa laktom izbačenim kroz prozor. Ok, da me neko ne shvati pogrešno, i sam sam posjedovao jedan BMW, ali moramo malo da se šalimo. Što se tiče brenda Izo i pomenutog gospodina Rivolte,
On je, zahvaljujući Izeti koja mu je donela neophodne financije, ostvario svoje snove i 62. godine predstavljena je Izo Rivolta GT. Nažalost, samo 4 godine nakon toga Renzo je preminuo, a njegov sin je nastavio sa proizvodnjom automobila koja je trajala do 74. godine. U skorije vreme je bilo nekih pokušaja oživljavanja ovog brenda u saradnji sa Zagatom, ali nažalost bez uspeha. Ukoliko vam se dopao ovaj video, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala i ne zaboravite da zapratite moj kanal i da koristite promo kod TurboPrice jer mi na taj način pružate podršku. Vidimo se u nekoj novoj Turbo priči. Jep, će mi majku BMW i